Sampurasun, jumpa lagi bersama si Gondrong Neglayong. Gimana dulu semuanya hari ini pada sehat? Semoga dulu semuanya hari ini pada sehat, jasmani, sehat rohani. Yang pastinya sehat panjang umur, sedang manfaat buat diri Anda dan buat orang lain. Hari ini si Gondrong mau lagi ngapak kolor. Dari ningali live na Mang Kusnadi. Oh. Oh. Ningali ieu live Mang Kusnadi perdana ieu. Mang Kusnadina ada gempeur cek keneh cenah ieu. Oh, Mang Kusna cenah keur ieu keneh. Makan heula aja makan Kang Cecep. Kang Cecep Arif, Kang Cecep sate. Makan heula makan sok makan. Wana mah hamputennya kasadayana oge ya. Di si Gondrong Neglayung. Oh. Sok mangga tuh wah rame euy. Oh. Rame lur. Garudung sarung tiris hujan di luar. Pak Haji Dodi. Dengan aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Benar kasadayana dulu gondronginya, mohon maaf lahir dan batin. Oh, Mangkus. Mohon maaf lahir dan batin Mangkus. Di gondrong oge. Kang Cep Arif oge nya, Kang Cep Sate, Kang Cecep Sate oge, Kang Haji Dodi. Oh. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Syahri Ramadan. Saking kuseueurna nya komenanana tuh, jadi we teu kasebatkeun. Sami-sami lah nyun kan dihapunten oge nya di Gondrong Neglayung ge di Palihan Tasikmalaya bagian utara Mang Kusnadi Kang Cep. Cep Arif. Salam silaturahmi oge kasadayana di Gondrong Neglayung nya ka Pak Haji Dodi, Kang Kus, Cep Sate, Cep Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngesan tuh, ngesan itu. Guys, ayo Sampurasun, rahayu. Sukses bersama, maju bersama yuk gitu. Dari si Gondrong Neglayung yuk Sampurasun. Rahayu Mangkus, rahayu Kang Cep. Sate Haji Dodi yuk Sampurasun rahayu walu ya kerusan anu mah kawasa.